حين أبصر العقلاء الحقيقة أدركوا حجم ما كان يحاك في دهاليز الخبث والعمالة. أما الرويبضة الحاقدون لم يستصيغوا المكاشفة التي عرت خونة الوطن، فالحقيقة موجعة والأدلة دامغة والخيانة أوضح. التحقيقات المعمقة التي قامت بها مصالح الأمن الوطني أماطت اللثام عما كان يدور بين عناصر تلك العصبة القذرة ونواياهم الخبيثة لضرب مؤسسات الدولة وزعزعة استقرارها. ما سيتم الكشف عنه في هذا الجزء بالصوت والصورة يظهر جليا حقارتهم ودناءتهم وهم يمارسون الابتزاز بطعم العمالة، وما زادهم ذلة سوء الخلق. كل هذا توصل إليه المحققون حين اقتحموا دهاليزهم العفنة بعد أن ظن الخونة أنهم في مأمن وبمعزل عن الفضيحة، إلا أن المستور كشف. سمير الوناس واحد من العقول المدبرة، والذي يعد أحد المسيرين والمدونين في الموقع الإلكتروني المعادي الجيغيبارت تحت اسم المستعار أمير يونس. تم توقيفه من قبل مصالح الأمن الوطني، وبعد صحوة ضمير متأخرة أدلى بدلوه واتضحت الرؤى. Donc la page Facebook a été, une fois que j'ai eu la confiance terme, j'ai eu l'idée de mettre sur la page Facebook un email que j'ai créé derrière, qui s'appelle algeriepart.com. Actuellement, c'est moi qui vous ai pareil, هي اللي شايله la page. وردة نوارة الزوجة الثانية لعبد سمار، مزدوجة الجنسية، جزائرية فرنسية، حاملة لجواز سفر جزائري صادر بتاريخ 1 جوان 2017 عن القنصلية الجزائرية بنانتيغ بفرنسا، صالح لمدة 10 سنوات، المعنية على اطلاع بكل صغيرة وكبيرة. تعد المسير الرئيسي لموقع الجيغيباغ، والعلبة السوداء لعبد سمار تتحدث. Juste par rapport à Canal 22, ce que je peux te donner comme info, c'est que moi, je sais, j'ai appris que en fait, ça s'est compliqué avec eux. Et lui, il n'en a pas parlé à Canal 22, pas à Rani, il a rien dit à personne, tu vois. Et donc, du coup, eux, ils ont pris peur et ils ont commencé un petit peu à douter de lui. Et donc, du coup, là, ça s'est un peu, au fur et à mesure, dégradé. Donc, voilà. Bah, déjà, lui, il leur fait pas confiance à Canal 22 et du coup, bah, inversement maintenant. Et du coup, bah, il y va plus. En fait, apparemment, j'ai eu comme information, moi, ailleurs, ils sont 6 ou 7 comme ça. Mais lui, ça, il le sait parce que quand je lui ai dit, il m'a dit oui, ils sont 6 ou 7. Il m'a donné des noms. Si, il y a l'autre, là, comment il s'appelle, celui qui est en Algérie depuis longtemps, là. Celui qui a fait un livre, là, Nekaz, voilà. En fait, Rani Mehdi, en fait, c'est un imposteur. Je lui ai envoyé un message parce qu'Abdou, avec les problèmes de Canal 22, à un moment donné, pendant 2-3 jours, il était vraiment pas bien. Et il me dit oui, mais il aurait dû venir. Je lui ai dit de venir travailler. Je lui ai dit écoute-moi bien, il vient pas travailler dans ces conditions. C'est pas possible de travailler avec des hypocrites. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit si vous voulez changer le pays, l'Algérie, commencez déjà par changer vous-même. Après, vous pourrez changer le pays. وها هو سمير الوناس يطلب من وردة نوارة إضافة حسابه كمسير لصفحة الجيغيبارت على الفيسبوك. سمير الوناس أو أنريكو كما يلقبه شريكه عبد سمار لم يكن مخلصا لألجيغيبارت، فالمهووس بالمال لا عهد له ولا ذمة. فمن جهة أخرى يعمل كمترجم للإرهابي أمير بوخرس المعروف بأمير ديزاد، فأينما حضر المال حضر، والولاء له وليس للوطن. اسمع كي بوبلي هذيك باب الرومية وبعثها لي ولا خلينا نشوفوها. زيد ابعث لي كاش ترجمة إذا حبيت ابعث لي. ما عنديش دوبل ستاتي. خلينا نحطهم في ستاتي واحد، ما بغيتش نحطهم في ستاتي. واش غادي نولي نديرو باش نحطهم في ستاتي واحد؟ واش نديرو؟ نقولو في ستاتي فوق نكتب عرب فرنسي. يا خويا خلي خيري، يا الله يحفظك. الله يسلمك خويا العزيز، تهلا في روحك. تسلم عليهم. ان شاء الله صحيت.
الخطة القذرة لا تمول إلا بأموال قذرة، فالمال هو اللغة الوحيدة التي يجيدها أفراد شبكة المرتزقة. هذه المحادثة تبين تورط رجال أعمال متواجدين حاليا بالسجن، ولا يزال بعض أزلامهم يواصلون المهمة. Cela dit, quand je te parlais de Tahkout, je te disais que c'est... والسيد هذا كان يمد لي دي انفورماسيون وكان يعاوني باسكو جو تو رابيل كو اون ا بو اتر بيي et j'ai pu gérer Algérie grâce un peu à son argent. وعندك دي سالير وعندك Algérie pas كيفاش ندير لو كان ماشي دراهم on n'aurait jamais pu être indépendant. Le plus grave c'est que tu m'as imputé cette histoire là. Ça tu as bien vulgarisé. La raffinerie d'Auguste هذاك مازال كان عاوزهم مع ولد قدور ومنها مازال معليش عليكم معليش j'ai donné des faits ان شاء الله ولا خاص الواتساب tu peux pas espionner WhatsApp. رجل الأعمال الهارب من العدالة أيوب عيسيو واحد من الذين يواصلون تمويل عبد سمار، وهذه المحادثات بين سمار وسمير الوناس تؤكد تورطه رغم حرصه على التواصل معهم وجها لوجه لإبعاد الشبهة عنه. آخر من أوجه العمالة عادل عبد الرحمن خالف، المسير السابق لشركة مختصة في العملة الإلكترونية وأمن المعلومات. أسقط عنه القناع هو الآخر كواحد من أذرع عبد سمار، والذي عمل على تجنيد خونة داخل مؤسسات اقتصادية حساسة للتشويش على مسار تطورها والمساس بالاقتصاد الوطني، ومن جهة أخرى الاستفادة من عائدات العمالة والابتزاز والجوسسة الاقتصادية. ولسان حاله يتحدث. Abdou, salut les fous. Copine à moi, WhatsApp. C'est un cadre. Elle est géologue, cadre supérieur, c'est une super proche copine. Donc c'est officiel, hein, c'est pour ton information. Hakkar, il sera demain à Paris pour rencontrer les Espagnols. C'est exclusif pour toi. Voilà. Oh, salut, bonjour. J'espère que tu vas bien, Inch'Allah. Je viens d'avoir l'information et la confirmation d'une source à moi, très très solide, très très fiable. Oh, salut, bonjour. Asma, est-ce que tu sais que Petrofac, ils sont sur le point de finaliser l'affaire de 2 milliards de dollars, je ne sais pas, actuellement. ماشي في الغاز سي نوتر ماتيير لا شي با كوا اي في سون اتاك قال لكم راح نسينيو كونطرا انورم تاع 2 مليار دولار. الخيانة ليست وجهة نظر، هي وصمة عار، جريمة في حق وطن مفدى وشعب عظيم يدرك الحق من الباطل. والمتآمرون على مصلحة الوطن الذين باعوا ضمائرهم سيكسر دابرهم، وستستمر أقنعتهم بالسقوط واحدا واحدا على أيادي المخلصين المتسلحين بالروح الوطنية وقوة القانون للوقوف سدا منيعا في وجه معاول الهدم والأبواق المأجورة. فالجزائر تستحق التضحية وأمنها